kanjena sizomdumisa engubaba wethu enkulunkulu wethu ngomusa asenzele wona ukuba sisindiswe egameni likaJesu. Amen. Ngibonge abahlelile besetshenziswa uNkulunkulu, umndeni wakwamkhize, ubaba, umama nondodana Ntokozo. Siyabonga uNkulunkulu ngabo ukuthi ke uNkulunkulu asebenze ngabo ukuthi sihlangane kanje. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu yena obekile enhlizweni zabo ngoba nobaba uMkhize ukuthi avule njengenhloko ekhaya. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu besebenza ngaye egameni likaJesu. Sibonge ubaba uNgcobo ukuthi naye njengomholi wabazalwane avume naye ukuthi sifike. Akuselula ukuthi ufike umuntu ovela ngaphandle babandleni, kodwa mawukhole evule inhliziyo. Siyabonga uNkulunkulu, sikholwa ukuthi ukusebenza kaNkulunkulu umoya ongcwele lapho. Amen. Haleluya. Amen. Sibonga abazalwane nje bonke abakhona njengamanje nabasazoba khona eqhubekeni kwensuku. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ukuthi nisamukele ngezandla ezinhle. Sizwele imfudumalo izolo sifika simukeleke ekhaya kwaMkhize, simukela nobaba uNgcobo. Kwamnandi nje kakhulu bazalwane. Isalala sathi zwi. Angikhumbula ukuthi ngiphupheni. Ya, njengoba uNtokozo esho ke bazalwane, usuku lokuqala namhlanje ngizocela ukuthi sithule kuqala sibingelele egameni likaJesu ngobusuku lokuqala. Basazi abazalwane mhlambe basizwile basibonela kude, kodwa ke siyambonga uNkulunkulu osenza uhlelo ukuthi ke sibonane kuso nokuso. Ngizonikeza umama uSibiya naye abingelele egameni likaJesu azisho, bese ngibuye ngiqhubeka ke futhi. Ake ngiqale ngisisho mina kuqala ke ngizoqala ngalokho okungabalekanga kodwa ke okusebenzayo ngeke ukuthi sisemhlabeni. uNkulunkulu uyazi ukuthi saziwa kanjalo ngokwasemhlabeni, kodwa khona kubalekanga. Okubalekile lokho engizogcina ngakho igama nginguVusumuzi wakwaSibiya. Ngisuke endaweni yakwamaphumulo esigodini okuthiwa iseDabango ngaphansi kwenkosi uQhwabe uWard 7 ngokwamakhansela. Nginonkosikazi ishadelwe umama uSibiya, sishade naye ngo-2002 November. Sinabantwana abawu-8. Abasuma oqala una-31, ukugcina una-9 years. Nokho-ke oqala-ke ngamthola ngingakasindiswa mina, ngingakashadi ngingakasindiswa, ngisemncane futhi. Ngoba ngiphile ezweni, ngangiphile ezweni ngaleso sikhathi. So-ke bese ukuthi-ke engimthole oqala ngimthole sengisemshadweni ungowesibili kimi, kodwa ngokuqala emshadweni oka-2003 August. Inkosi-ke amantombazane kade sibusisa ngawo kuthe makabe sebebathathu uNkulunkulu ayisezambulake kakhulu ngalento kade lokho ikhuluma singakayiqondi. Ngendlela yasemhlabeni thina nomama sasithi sesovala, uNkulunkulu wakhuluma-ke. Ingakho-ke kwasekuvela le-5 ngaphezulu. Kule 5 engaphezulu kukhona namawele khona. Mhlambe-ke ngenxa sisahleli ndawonye sizothola ubufakazi ngesiqede bonke. Kodwa-ke ubufakazi bethu nempilo yethu angeke nje impilo yethu ubufakazi kwayona. Asizileleke labazalwane uzoshumayela siyakholwa sindisiwe, kodwa sizoshare umnyalezo uNkulunkulu awambulile noma isambulo uNkulunkulu asambulile noma izwi liyakho baba uNkulunkulu alambulile ukuthi siphila kanjani kubantwana bakhe. Njengoba ngisho abantwana abawu-80 ke ngeke ngithanda ukuyisho iminyaka abazalwane ukuthi ngazalwa nini enyameni.
ngenzela ukuthi ngoba ngibonile siyamoshakala isikhathi umuntu ecabanga ukuthi ngabuka kanani bayithanda abantu iminyaka ngena 50 years isikuqu sika 50 mashumi amahlanu eminyaka ngazalwa mhla ka 7 February 1975 kodwa ebhasini wathi wasengoshaya ibhasi lapha 1974 May 7 angisho ke ebhasini ngoba ingamanga manje thina nje abantu abankulunkulu asiqamba amanga funa isikhulume iqiniso so ke ngikhuluma lokhu uma wamangitshela khona ukuthi ngafika emhlabeni ngalokho usuku so ke ngibonga umusa uNkulunkulu kuleminyaka u50 bazalwane ngiphila bese kuthi ke sengiyaphuhlula ke lokho kungabalekile kwasenyameni sengizosho kamoya ngiyazethula egameni lika Jesu ngiqale ke ukusindiswa ngikhulele ekhaya esonta kusonto umama sibancane sihambisa esontweni kodwa kungakho bengasindisiwe so kodwa ke ikhona izinto enganginothisa ngami ukuthi indlela umama sikhulise ngayo kusonta bengiyikhuthalela ngiyithandise enhlizweni yami kangokuthi ke bengidlala kakhulu ibhola nabafana bengikhonzile endaweni uma kuyodlalwa ibhola ngesonto ngabeqala esontweni then bebengilinda abafana ngisho kuthiwa umdlalo waqala ngo4 sekuphuma isonto babenganandaba ngenxa ukuthi babazi ukuthi kuzoba nzima ukuthi ngabe bikho ethimini makuyodlalwa so ke ngakunothisa lokho ukuthi ngiyazimisela kakhulu entweni 18 uNkulunkulu wayesenzela umusa wavula amehlo ami ngasindiswa ngazalwa kabusha ngaba isidalwa esisha ngo1998 kodwa uNkulunkulu eseyithintile impilo yami ngo1997 kwabiza ukuthi ngithola indawo lana ke engizovuma khona uJesu ngimvume phambi kwabantu ngisho ngithi ngiyamamukela ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami ngiyashintsha manje ngiyaphenduka ngiyashiya izono ngiqala impilo entsha izono esazizazi ngaleso sikhathi izono sokhoza amadlozi uthemba inyanga uthemba nabathandazi ukuhlola ubhula nokujola nokuqamba amanga sasazi leso zono so ke maphenduka ke masindiswa ngazalwa kabusha ke ngesikhathi ngizalwa kabusha uNkulunkulu ke laqala icebo lakhe lasebenza ngami ngaqala nami nganothisa futhi washo ukuthi ngisindiswa ngise-college ngenza unyaka wokugcina kugcwele lento nje ukuthi kumele ngiyosebenza ngishintshe ekhaya so unyaka wokugcina e-college ngisindiswa la e-college ngiqala lento kuthiwa insindiso nabantu abasindisiwe ngiyabaqala la e-college sengiyaphuma futhi angiyazi lapho engiyosebenza khona ukuthi ngiyokhula kanjani so uNkulunkulu wangenzela umusa ke wangigcwalisa ngomoya ongcwele okunguyena owangifundisa izwi mangifunda izwi liqonde umoya ongcwele angiqondisa alenze ngiqonde wakhuluma izinto ke usukela nje phansi emncaneni bami ekholweni ngaba umuntu othanda ukulalela uma kufundisa uma kushunyayela uma kufakazo indlela engangifunda ngayo then bese ke uNkulunkulu wangenza ukuthi ngithande ukufunda iBhayibheli umoya ongcwele ngihola ngifundiswe wakhuluma uNkulunkulu izinto ke kusukela lapho ebelokhu zambuleka kancane ke ngoba bekuyizinto ezinkulu okunye ngikweqile nje ngakasindiswa ngezwe ivoice ikhuluma kimi yabona ukukhuluma umuntu ngaphakathi ayile enizwa nje bakhuluma kodwa le khuluma ngaphakathi ngaze ngaphenduka ukuthi ngabe uphi lo muntu yabona ethi ke uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngifuna ukwenza izinto ezinkulu kunezinto ezinkulu engizozenza ngawe so ngangayazi ukuthi shintsha ngasindiswa basabana angayazi ukuthi lento ngihamba ngathi baba nomama ngababuza ngadedela ingane ezingilamayo nakhona ngisasho ukuthi sibathathu umama yini ngimdala firstborn bengifuthe ngilamayo bese kodade wethu so ke ngabadedela bayolala ngasala baba nomama ngabuza washo ukuthi ke into engase ukuthi shuthini ngathi kodwa ngimzwe kahle lo muntu ekhuluma so ukuthi kunento enkulu kufanele ngiyenze uNkulunkulu so ngase ukuthi kuthiwani makusho njalo so ke ngasindiswa ke bazalwane ngawumuntu odlizwi izinto engikhumbulayo ngenkathi ngisindiswa abangitshela zona zo7 ukuthi kufanele ngifunde izwi kaNkulunkulu njalo bese ngidliza ngalo number 2
ngifakaze ngoJesu Kristu ophilayo wafa wavuka, ngizile ukudla, ngithandaze ngekhathi zonke, ngihlanganyele nabazalwane abasaba uNkulunkulu abaphila ubungcwele abaserious ngokukholwa. Then bese ngiba nobudlelwano obuhle nomoya oyingcwele. Lokho kusho ukuthi kufanele ngiyihlambulule isikhathi nesikhathi. So ke izona zinto engayikhumbula ke lezo ke ngisanda kuphendula ngenxa ukuthi kwakukuningi phithizela yabona uzobhala ama-exam open ngasindiswa kahle ngahlaba ngo-97 ngandike impilo yami uJesu ngo-1998 kuzoba nenkonzo kuhlangene kuzovula unyaka esikoleni e-college. Then ngo-March ke sesiyahlukana futhi sebama practicals mina ngaqala ngafakaza ngoJesu. Then ke masibuya lapha ama-practicals silungiselela ama-exam sifuna umsebenzi nama-interviews yakuyikhandla liphithene. But ngabamba lezi zinto umngcele wangenzela umusa ngangayikhohlwa lezi zinto. Ngaphila ngazo ngazenza. Ukufundiswa, ukuhlinza ngalo, ukufakaza ngoJesu, ukuthandaza ngekhathi zonke, uzile ukudla, ukuhlala nabazalwane kanjalo nokulalela umoya oyingcwele. Yabona? Uyezwa umoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele sengimdamisile. Khona engasakwenza kahle. Ngakhula kulonto ukuthi kufanele njalo uhlale uyihlambulule ingahlali nento engcolile ngaphakathi kimi. So ke ngakhula kanjalo ke uNkulunkulu wangikhulisa ngabazalwane abaningi abahlukene emabandleni ahlukene. Ngizocela ungabe ngisabala kamabandla asindisiwe engidlule kuona kanti uNkulunkulu uyangiqeqesha khona izinto ayifakayo ngabazalwane abahlukene. So uNkulunkulu wayengenza ukuthi mangihleli phansi noma imuphi umzalwane osukumayo khona into engizoyizwa ngifunde. Ngiyakhula njalo. And ukubhala phansi into yami ngenxa ukuthi ke angiyazi le ndima lo mbuso engene kona ngazi ngawo. So ke nasekhaya mina ngoqala ukusindiswa. And insindisa ayifuni because amadlozi kakhulu. Nakuba kwangena umuntu wayegxila emasindozini. Kodwa wayekholelwa bona. Kodwa kwasela umuntu nje ngathi uqabelele kakhulu. Kodwa nje kwakwaziwa ukuthi siphila ngawo la ekhaya. So uNkulunkulu wangikhulisa ke bazalwane ke. Ngahlupheka ke moyeni wami. Ngihlushwa ilento ukuthi lo mbuso esengene kona ngazi ngawo. Kodwa ke ngingene nginomqondo othi kulombuso lona kufuneka abantu babe emqondo munye, babe munye. Babe kwenza munye. I mean babe qonda munye. Bavumelane. But mangithola ukuthi osindisiwe kanti nabo bayaxabana bayahlukana. Sasazi ukuthi ngakasindiswa abantu abasindisiwe sibantu sothi osindisiwe. Nganyela kakhulu ukuthi bengakwazi ke lokuthi anti le politics engibuya kuyona emabandleni angasindisiwe nalana ikhona. Yangihlupha kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani. Ngiyakhula njalo ngiyafunda. Then ke nanokuthi ke umbuso kaNkulunkulu yini. Likhona ibandla likaJesu. Ngisazethula nje bazalwane ngenzela ukuthi sithi mase siqhubeka nodaba nomyalezo libe senazi ukuthi ubani enikhuluma naye. Bengithanda ke ukuthi ngibe ngaphansi kwamabandla ngaphansi komfundisi ngizithobe ngiphathwe ngiholwe ngifundiswe ngikhuliswe. Bengithanda lokho uNkulunkulu wenzelelo umusa ukuthi kube kanjalo. Kangakuthi nonkosikazi la ngamthola khona elinye ibandla ngafika kulona ngahlanganisa nalo ngakhonza ngacela ngithola unkosikazi khona. Kanti ke mase kuphelile futhi lo bandla uNkulunkulu wahlusela kwenye indawo. And uNkulunkulu benendlela kade esidlulisa ngayo kwezinye indawo. Kwaze kwafika lapho ukuthi ke uNkulunkulu ma elokho embula izinto zingihlupha mangikhuluma kubazalwane ngishare ushintsha umoya. Bangayimukela abazalwane babejathiswa kakhulu manje uzoshumayela. Then ukugcwela amandla uNkulunkulu enzima ngaliso babona izinto ezizakala empilweni yabo kushintsha yabona babone izinto abayidingayo zenzeka. Kodwa mase uqala usosho ukuthi uNkulunkulu lokhu nalokhu kanti izinto abantu sebefakwe zona kwathiwa azihle se-right. Then bekushintsha ke. So ke kuhamba bafika lapho uthothi ke angisavumeleki ke ukuthi ngibe ngaphansi kwamabandla ngenxa ukuthi ngeke ngisakwazi ukukhuluma uNkulunkulu izinto ayikhulumayo nazambulayo. So ke kwabiza ukuthi ke ngivuma ukuthi uNkulunkulu angithume ngokuphelele ngizihlukanisele yena. Ambule uNkulunkulu konke afuna ukwambula bese mina ngiyafuna ukuthi ngikhulume. So ngo-2010 ke ngangisebenza bazalwane ngiqala ukusenza kwaHulumeni uMnyango weZolimo la eKwaZulu Natal ngo-2001. Then ngo-2010 ngase ngiresign sengivuma ukuthi ngiyoba isisebenzi isithulu senkosi yethu Jesu Kristu
ngokupheleleyo full time. So ke ngathola ithuba lokuthi ngizile ukudla ke lapho ngikhuleke. Then uNkulunkulu ke wayesephelelisa lokho kade eqalile kwambo. Waphelelisa uNkulunkulu ukuthi ke mina ufuna ukuthi ngenze yini. Ilokhu ke ngizokuthula kubazalwane. Amen. Yini uNkulunkulu ayifunayo ke ebandleni. Liyini ibandla? Liyini ivangeli? Yini ebizwa ngevangeli engesilo nevangeli? Yini imbangela yokuxabana nokuhlukana kwabazalwane? Kwenzakaleni? Izinto ezinjalo uNkulunkulu wayesenginikeza igama lokusonga konke ukuthi ke hamba ke mntanami uyotshela abantwana bami ukuthi ke abazihlambulule bazingcwelise. Nasi indlela yokuhlambulula wanginikeza uNkulunkulu. Ilento ke soxoxa ngayo ukuthi ke sizihlambulula kanjani. Siyamthanda uJesu, siyakholwa kuye, kodwa kunezinto ezingamthokozisi empilweni yethu. Lezo zinto ziwubutha kuye, ziyasingcolisa. Besingazi, kodwa manje uNkulunkulu useyambula ngoba usefisa ukuthi sibuyisane naye ngokupheleleyo, sirestoreshwe kuye, sibe yilokhu uNkulunkulu ayikumisile mhlawumbe akasekelwa ngathi singibandla. So sibe yilokhu Jesu azothi mayibuye ezolanda ibandla sifice siyikho ngokwezwi kaNkulunkulu. Lokhu Jesu ayikho physically sesemhlabeni. So ke iyona kuphela indlela le esizolungela ngayo ukuthokozisa ubaba uNkulunkulu esezulwini thina sisesemhlabeni physically. So ke lezo zinto ke soxoxa ngazo bazalwane, zonke izinto esizoyikhuluma isekelwa ngezwi. Kungaba kuhleke ukuthi nibuzeke ngoba izinto ezisensitive, izinto abantu abangazithandi ukuthi bezwe ngazo. Bathi ngiyambonga uNkulunkulu ohlelele lenkonzo ke ngoba sibaningi. Ithe inkosi uJesu manje babili nibathathu noma nibathathu ngizoba phakathi thina sibaningi njengamanje. Ngisho usaba bangaka nje kuze koshaya isandile. Ngiyabona uNkulunkulu yokuwenzile umsebenzi ngoba thina masingezwa sihlabeke siphenduke. Umlazi mncane kakhulu nje basibangaka nje 2 4 6 8 ngiyaxolisa ukuthi ngesibali nje basu 8 njena. Ngicabanga ukuthi singadle South Africa yonke ngalo 8. So ke anginamahloni, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwesesikhathi nomama uNkulunkulu esithumile sihambela umuntu oyedwa 4. Sikhokha imali eningi nje basaba sobabili. Sikhokha imali eningi kodwa sihambela umphefumulo wodwa. So siyambonga uNkulunkulu osihlelele kanjena egameni likaJesu. Ngizodedela kumama uSibiya ke abingelele ke azisho ukuthi ubani andokuba ke nami ngiqaleke isendlalelo somyalezo egameni likaJesu. Amen. Hayi ke ukhakha yaqina. Ngicela umprepare nje hayi ngoba ya khona kuzoshuba khona. Ngifuna nje umprepare mama engakabingeleli indlela okuzoshuba ngayo. Yiba nalento othi siphambi kwesihlalo sokwahlulela esandulele sokugcina. Lento sobe sikhuluma lana sizobe sizokhuluma izinto eziyokhulunywa phambi kwehlelo sokwahlulela sokugcina kodwa uphindwa ngasekho. Thina ngoba siyakholwa sisindisiwe semvumo uJesu sinikezwe ithuba lokuthi singene kuleyo judgment kodwa sizahlulele thina. Umuntu nomuntu ofuneka abone ukuthi la lithizwe yize sizahlulela ngezwi uthizwe uthini. Sizobuyisela isifundiso esiphilileyo seqiniso senkosi uJesu ngoba ibonakele kangaka ebandleni ngoba izinto eziningi twistiwe zahlanikezelwa. Amen. Amen. Nomhlabeleli olayo isole sibi ngeza enkosini kwathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela wangethula umthwalo wangishiya leculo ngangisonesi ngeza enkosini kwathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo
ngethula umthwalo wangishiya nethulo. Haleluya. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngibingelela obaba, omama, obhuti nosisi egameni likaJesu. Amen. Amen. Seshilo kubaba uSibiya ukuthi umama uSibiya. Amen. Umntwana kaNkulunkulu. Uyangivukela nje lo mhlabeleli ohambweni ukuthi ekubeni akwenzakalanga umusa ukuthi ngirealize noma ngibone ukuthi bengiyisoni, mhlawumbe ngaba ngufumananga umusa nesihawu sokuthi ngisindiswe ngivuma uJesu abe inkosi nomsindisi, ngoba mhlawumbe yayingeke ibe bikho into ngangiyothi mina nginasono anginalutho, kodwa ngenxa ukuthi kwavulwa amehlo isono enganginaso bazalwane kwakuyisono sokungakholwa. Because abantu bahamba emhlabeni bexabene noNkulunkulu bengazi ukuthi banesono. Amen. Ungakholwa uNkulunkulu noma ukungakholwa indodana kaNkulunkulu ayithumele emhlabeni ukuthi izokwenza ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu kuyisono lokho, ukungakholwa nje. So uNkulunkulu wangenzela lowo musa. Ngithi mangifunda izwi kaNkulunkulu mangabe umpostoli Paul ebala ethi abantu mabethi banezono ebesethi yena mina nganginesikhulu kunabo. Uyabala ke mhlawumbe ubala izinto omunye umuntu engathi mina ngazange ngibulale umuntu futhi angaze ngihlukumeze umuntu. Paul mayebala ukuthi yena behlupha amakholwa abaleyo ndlela ngokomthetho ayinikezwe wona ngaleso sikhathi ephila lapho, kodwa wayengazi ukuthi ungokhethiwe uNkulunkulu. Amen. So ngithi mangibuka ke nje empilweni ngithi ekuhambeni kokungakholwa kuningi okuba yimphumela yokungakholwa yokungamesaba uNkulunkulu ngenxa ukuthi ukungakholwa. Wathi omunye umfundisi mayeshumayela wathi abantu abaningi namhlanje bayithola sebengamabulali, bayithola sebengamasela, sebeyizindindwa, abalezinto eziningi ezikhona. Uthi konke lokho kuwumphumela wokuthi abakholwanga, ngoba ekubeni kuthi umuntu ukholiwe konke lokho kunye bengeke kwenzeke. Amen. So ke ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu ngenzelwe nje lowo musa owawungangifanele, kodwa ngenxa yezwi kaNkulunkulu engithi mangokukhula enkosini engifundisa ngilifunda izwi kaNkulunkulu, ukhona into ehamba iyambuleka ukuthi uNkulunkulu umuntu lithi iBhayibheli ungakabunjwa ngakwazi uthi mayikhuluma noJeremiya uthi useyiluhlule esibelethweni sikamama ngakwazi uthi ngakubiza ngakukhetha ukuthi ube yinceku yami. Amen. So uyabona ukuthi kukhona izinto uNkulunkulu azaziyo ngomuntu kodwa umuntu engazi ngaye, but uNkulunkulu owamdalayo usuke azi ngaye. Uthi kwenye indawo lungakafiki nololodwa lweinsuku zakho ngalo bencwadini yami yokukhumbula. So ngiyebuka ukuthi kuumusa kaNkulunkulu ukuthi ngifumane lokhu ukukholwa ngoba uNkulunkulu owazi ngaphambili ngempilo yami. So ke bingeleleni kwami nginento nje emfishane esenhlizweni yami ohambweni esilihambayo ubaba esekuchazile okuningi okuchazile. Ngizalwa kwaMagubane le kwaNongoma. uNkulunkulu wange amen. uNkulunkulu wangenzela umusa ebuncaneni bami ngithi kwangesikhono ukuhlakanipha mhlawumbe kwabazali bami noma kokukhona into engcono noma engangiyenzile, ngoba ngangifana nazo zonke izingane emakhulunywa ngokungezwe nami ngangingezwe ubunganeni bami, kodwa uNkulunkulu wangenzela lowo musa ukuthi ngimazi uJesu, ngimvume, ngimamukele abe inkosi nomsindisi wempilo yami. So ekuhambeni kwami, ekuphileni kwami noma ekukhuleni kwami usuku nosuku kunezinto uNkulunkulu ayikhulumayo ngezwi lakhe. Ayikho into engikwazi ukuthuthumela kuyo noma engehlulayo efika ingcobe ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Eyintweni mhlawumbe enizozizwa uba beyichaza noma eyikhuluma akusikho mhlawumbe ukuthi ingoba aba indoda ngashada naye noma saganana
ngoba mhlawumpeni kwakukhona into ethile. Yebo uNkulunkulu wayazi ngoba uNkulunkulu owazi ngaphambili, and ngokuvuma kaNkulunkulu wakuvumela ukuthi sishade mhlawumpeni ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu ngoba yena wazi ngaphambili. Kwakublank engqondweni yami ngobukho engangikwazi, kodwa ngangazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, ngesaba izwi kaNkulunkulu, ngiyamesaba uNkulunkulu, makukhuluma izwi kaNkulunkulu ngiyathuthumela. Into ke engihlulayo nento efike ingqombe, into efike nje ingiqede yizwi kaNkulunkulu. Mhlawumbe ngangengikwazi ukuphila nobaba uSibiya kubeni kuthiwa izwi kaNkulunkulu alikazange lingahluli. Kodwa into engenza ukuthi ngibe la namhlanje noma uqhubeke ngibe unkosikazi kubaba uSibiya yizwi kaNkulunkulu elingihlulayo usuku nosuku makukhuluma kimi. Amen. Kunezwi abazalwane engicela ukunibingelela ngalo lapha encwadini kaJohane chapter 14 uverse 15 wakhona. Sikujwayele nje yizwi mhlawumbe elikhulunywa kakhulu ngale emabandleni, kodwa njalo mangabe ngilibuka liye lingishiye nesikweletu noma lingishiye nento ethi mina ke ngikuphi kulokhu okushiwo yizwi kaNkulunkulu. Amen. Uma ngabe ufunda uverse 15 sofunda uverse 15 no verse 23 uverse 15 no verse 21 no verse 23 egameni lika Jesu. Uthi uverse 15 chapter 14 kuJohane uthi uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Uma ngabe uJesu okhuluma lamazwi uthi uma ningithanda niyogcina imiyalo yami. Ngimvumile uJesu ngimamukele waba inkosi nomsindisi. uNkulunkulu masifunda ngoNkulunkulu sifunda ngoNkulunkulu oluthando. Uthi lapha kuJohn chapter 3 verse 16 uthi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi. So uma ngabe yena athanda, mangabe sekuza uJesu kufanele lo okuze kuye uJesu akhombise ukumthanda. Sihleli lapha endlini umama usithola ukukhuluma ngendaba yokuthi uma ngabe umuntu umthanda nithandana kufanele nikhulume nobabili ngokuthandana kwenu. So uma ngabe ke uJesu uthi ke uma ningithanda niyogcina imiyalo yami. Umbuzo engaba nawo enhlizweni yami ukuthi imuphi umyalo kaJesu? Ngibuyele ezweni kaNkulunkulu mawufunda izwi njengoba lilotshelwe thina ukuthi sisizakale kulo. Uma ngabe ngilifunda uyayibona kukhona la uJesu akhomanda khona, kukhona la uJesu abeka khona umyalo. Izwi kaNkulunkulu liwumyalo, liyicommand kithi, okusho ukuthi lokhu uJesu akushoyo kubiza ukuthi senze khona. Lokho kuzokhombisa ukuthi siyamthanda. Anything ayishoyo kubiza ukuthi thina simthandayo senze yona. Ngihleli kwaSibiya, ngishadele kwaSibiya, kunezinto ubaba uSibiya aziyo ukuthi zivumelekile nje kubantu ngaphandle kuphilwa ngazo noma emphakathini engiphila phakathi kwawo. Kodwa kunezinto ayisho ukuthi ke mina njengoSibiya njengoba umkami lokhu nalokhu angikuthandi. Ukuze ngigcine lokho, ngibugcine kahle ubudlelwane bethu emshadweni wethu, kufanele indlebe yami ilalele ukuthi yini ayithandayo yini angayithandi. Ukuze ngigcine lobu budlelwane kufanele ngibambelele kulokhu athi uyakuthanda kho yena, noma ngabe kuthiwa inyama yami iyamelana nakho, because kuyafika njengomuntu ukuthi kurong ngani, but useshilo ukuthi mina ngithanda lokhu. So ke uma ngabe sithi sithanda uJesu, lokhu uJesu akuthandayo kufanele thina sigcine khona. That's why ke beka lento angazi noma ngizothi umyalo noma ngizothi yini, uthi uma ningithanda niyogcina imiyalo yami. Amen. Uthi ku verse 21 onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba nami ngiyakumthanda. Sibuke ipoint lokuqala ke lapha ku line number 1 uthi onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Okungenzeka ukuthi ungaba nayo imiyalo kaJesu kodwa ungakwazi ukuyigcina. Okusho ukuthi lokho awuvezi ukumthanda uJesu ngoba kuthiwa ngesingisi kuthiwa knowledge is power. Kodwa mangabe une-knowledge ungayisebenzisi kahle iyakulimaza futhi. Akusiza kubonakala ukuthi unolwazi uma ngabe wazi ukuthi kufanele wenze into right kodwa ungayenzi. Kubiza ukuthi mawuswazi ukuthi kufanele wenze into right
ubonakale ngokuyenza khona la uJesu khona athi khona owezwayo amazwi ami awagcine lowo kuyokwenza njani uyobusiswa okusho ukuthi ungawazi amazwi kaJesu ungawagcini okusho ukuthi ukwazi kukodwa kungena action akusizi lutho uthi ke onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo amen so uyabona ukuthi ke lokhu kuyakwenza ukuthi uma ngabe usuthe uyamthanda uJesu kunikeza iassignment ukuthi ushikashikeke usuku nosuku as long usathi namhlanje ufuna imiyalo kaJesu ukuze phela uzame ukuyigcina ngoba angeke nje uvele uqubuke njengekhowe ukuthi usukwazi konke kodwa usuku nosuku kukhona izinto oyifundayo ubone ukuthi lokhu okohambo lokukholwa okungakhombisa ukuthi uJesu ngiyamthanda awuthi ngikwenze ulekelelo usizwa ngumoya ongcwele amen uthi ke onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo usethi ke ongithandayo uyokuthandwa ngubaba amen so uyabona ukuthi akupheleli nje ekuthandweni uJesu kodwa uJesu uthi kwenye indawo amazwi engiwakhuluma kini engiwathathe kubaba noma engikwenzayo engibona ubaba ekwenza okusho ukuthi uJesu unoyise angithi masithandaza kwesinye isikhathi sifundisiwe kulotshiwe ezweni likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu Baba kukhona uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana uNkulunkulu Moya Ongcwele so uJesu uthatha kuyise so uma ngabe uthandwa indodana obvious uma uthanda indodana obvious noyise uzokuthanda ngeke ngayibuka ke lento ngabuka emakhaya makuthiwa kuzoshada umakoti uma ngabe umakoti uze ngoba ethandwa elandela umyeni wakhe kodwa uma ngabe efike kulowo mndeni wafike wangamukeleka uthola ukuthi abazali bendodana noma amadodakazi akhona nobhuti bakhona khona lokhu ungamukeleki ikhona lento engahlali kahle engasho ukuthi ngami but kube nalento ukuthi at least umuntu engize ngaye uyamthanda kodwa kuba khona lento engazuthi ayiphelele awukucabanga uzoshada emndenini uthola ukuthi umukelwa indodana yakhona ubaba wakhona umama wakhona uvela ungabe umakoti uvele nje beyindodakazi uyabuzwa lobo mnandi and uyabonakala ukuthi yazi uchachambile nasebusweni because uyathandwa emzini oshadele kuwo kanjalo ke uNkulunkulu uma nje once wathanda uJesu awumthandi ngomlomo umthanda ngezenzo ukuthi lokho akushoyo ukugcine ukuze ubaba abese naye ezokuthanda ngoba phela uJesu uthi lo ugcina umyalo yami uyena ongithandayo amen so ngiyabuka nje ukuthi ohambweni lokukholwa uNkulunkulu kumuntu nomuntu ngokulangazelela kwenhliziyo yakhe uyayihlupha uyifuna imiyalo kaJesu uyifuna into ethandwa uJesu bese ugcina yona wenze yona ukuze uzogcina lokubudlelwane buqhubeke until kuze kube leso sikhathi uNkulunkulu akumisele sona ngoba kunye sikukholelwayo ukuthi mayivela inkosi emafini sikwazi ukuhamba siyohlala nayo ingona pha mhlawumbe kungakuningi ungakubala uziningi izinto abantu uthe ubaba mayiqala ukukhuluma la wathi abantu abaningi mangabe kukhulunywa ngokukholwa mhlawumbe makukhulunywa ngomuntu uNkulunkulu amvusile noma ambekile balindela izinto ukuthi hey upowerful ushumayela kuzwakala and nje bandleni siyayibona ama breakthrough in sibona ukwenzeka ukuthi nokuthi kodwa akukhulunywa ngokugcina imiyalo wenkosi kanti inkosi ayijatshuliswa ukuthi abantu batholane but inkosi ijatshuliswa ukuthi bagcina imiyalo okuveza ukuyithanda inkosi amen so ke nje nginalokho bazalwane uthi lapha ulayini lokugcina uthi ke uthi mangabe ena ongithandayo uyakuthanda ubaba ebesethi nami ngiyakumthanda amen masigcina iverse ke ngizogcina ngalo verse 23 uthi ena I mean verse 23 yes mawufunda lapha uthi uJesu kwakuphendulwana la uJesu ephendula esephendula uJuda kodwa ayilo uIscariot usethi ke lapha ku23 uJesu kuphendula lowo uJesu waphendula wathi kuye uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami ubaba uyakumthanda siyakuza kuye sihlale naye uyayizwa lento ukuthi kunokuthi ibe shalo kodwa uJesu uyenza igcile
uyayigxilisa kumuntu othe nje ngiyamthanda uJesu ebese istep sakhe lowo muntu sokuthi ngigcina imiyalo kaJesu akupheleli lapho uthi ke siyomthanda noBaba uthi ke siyohlala kuye so uyabona ukuhlala kuJesu ulisiye sithi masihlabelela sithi kunokuphila okuphakade uma ngabe ena uJesu noBaba ehleli kithi uyakhumbula uPaul khona la abhale khona kwabaseKorinto uthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu yila uNkulunkulu ehlala khona kithi ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuhlala endlini ezakhiwe ngezandla amen kodwa uNkulunkulu uhlala emzimbeni yethu thina esithatha isinqumo sokuthanda bani sokuthanda uJesu sokuvuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo zethu nginalokho ukubingelela nje bazalwane ukuthi uJesu uthi ongithandayo ugcina imiyalo yami ngiyahlupha ke bazalwane nakuba ngibona ngilapha mkwenu isizathu ukuthi ngiyahamba nje ngiyacina imiyalo kaJesu anything athi uJesu uyayithanda I'm trying angakafinyelela ukuthi uPaul angakakubambisisi konke but ngiyazama I'm struggling usuku nosuku khona ke kungiphunyula ngithi mase ngihleli ngedwa before ngilale kufika ubuthongo ngicabanga ukuthi konje kuseni ngivuke kwenzeka ukuthi nokuthi kufika umoya ongcwele ngithi ukhona uyasikhumbuza ufike kuclick ukuthi khona la ngenzanga kahle khona ngibe nenhliziyo yokuphenduka ngicela uNkulunkulu angithethelele bese ngiyaqaphela ukuthi lokho ibala likhombile ngingaxhuzuki kulo futhi kusasa so impilo usuku nosuku ngiyazama ukufuna ukugcina imiyalo kaJesu ukuze ngoba kubalekile kimi ukuthi uJesu noBaba uNkulunkulu behlale kimi bebe kimi ngoba uthi mina noBaba siyoza sihlale kuye kogcina imiyalo yami inkosi yomsini busisa ke bazalwane nje nginalokho enhlizweni yami siyambonga uNkulunkulu angisabonganga ukuthi ubaba usesube waqala wabonga ngazi ukuthi vele sengihamba phe kwamazwe ukuthi siyabonga uNkulunkulu ukuthi sithole nje leli thuba lokuzoba nje phambi kwabazalwane ngalendlela ukhulu phambi kithi siyambonga uNkulunkulu eminyakeni esesihambile ngomyalezo uNkulunkulu awambulile kubaba uSibiya akukazange kubelula ungichazile umama sithole nje into eyikhulumile lapho kube isikhathi esingaka kodwa khona izinto ayikhulumile and eyifakazela lento uNkulunkulu ayishoyo ukhuluma ngendaba yokuphuza uthi ma uJesu odla umzimba wami udla inyama yami odla yesisikwa esiumzimba kaJesu uthi ke othatha isitsha aphuze igazi lika Jesu uphuze igazi lika Jesu I mean uthi kumama sithole abantu they don't understand ukuthi kuyini ukuphuza isitsha segazi lika Jesu ukuphuza isitsha segazi lika Jesu mayethi kulabo ababili ababethi bafuna ukuthi bahlale ngapha nangapha embusweni uthi niyaqonda yini ukuthi kuyini so ekubeni kuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu besothi mangabe siwenza umfuziselo wokudla isinkwa esumzimba kaJesu sik-understand ngabe siyibandla likaNkulunkulu ngabe sikude ngaba sikho la isibhajwe khona because sisodakeni njengamanje and udako esikulo yithini esiyoyikhulula ngokuthi literally sibhonquke siphumele ubala sime lapha eShashalazini uIsrael ephuma eGibhithe akaphumanga ngomlomo but waphuma literally waphuma wabonakala wathi qekelele kwavuka ukucasuka nobuhlungu kuFaro ukuthi why ngibayeke nampa esebakhomba wa decide ukuthi asibalandele because baphuma babonakala so ke nathi uma besingakunderstand ukuthatha isitsha segazi lika Jesu siphuze lona singabantwana bakaNkulunkulu siqonda ukuba umntwana kaNkulunkulu ukuthi kusho ukuthini bekuyosisiza bekuyosilekelela because besogama lapha kubonakala ukuthi labaya abaleyo ndlela njengoba kwakubhaliwe ngesikhathi sabapostoli ukuthi abaleyo ndlela kukhona izinto ababaziyo ukuthi abatholakali kuzo kukhona izinto ababaziyo ukuthi abahlanganyeli nazo ngenxa ukuthi abaleyo ndlela so ke nathi masingabantwana bakaNkulunkulu uma besingaqonda ukuthi kuyini ukuthatha isitsha segazi lika Jesu siphuze lona besiyokwazi ukuthi ukuphila noJesu kubiza ukuba seyinhluphekweni because uJesu esimlandelayo akukho ukucamasa esake sakubona nje nakho
uma ngabe kukhulunywa ngoJesu lesimlandelayo uJesu owalenga emthini umuthi wawuyihlazo kwabezizwe kwakwazi ukuthi mayelengiswe emthini yingoba enze ichile enze ihlazo fanelwe ukulenga but yena